Kalatibyan! Nalpas matlaan ng timiting dagiti senior citizens. May lang ata na kimiting ni tatang. Kasladyak nakita. Uy, addagayam iji likod. Ay, asitgak man. Tatang! Tatang! Ay si kamat gaya, mirasaul. Da kami dagiti social worker ang nagpaayab iti da iti a meeting. Nasaya at man, ta nakaumay ka. Katno itanda ka no ita, ti pensyon me. Katuan, saan kan anas kan amakipila? Taiyawat ko kan kadya pensyon mo. Ay na. Nagmayatan, no anda manugang mo amang opisina. Tatang, tapno saan kan amakipila? Kanay nagatidog ti pila. Ay, nga ron. Ay, agyaman na, kabalasang ka. Tatang, bayan nyo, taumay kami to agpasyar kin ni Dave, ije balayo. Ay katuna. Ikuyog yun to dagiti apo ko. Tanabayag ajak ida nakit-kita. Anya nga ba kahit? Nakita mo't lang ni tatang iji auditorium. Inted ko kan kwa na jay kwarta na, tapno saanan amakipila. Kahit, anya nga iti kunana. Kas naunay tiyaman na kinid daw na pa'y apasyaran tayo ida. Mailiw ka dagiti apo ko na. Ay, langay. Awan ka di tibadbado ni tatang mo? Apay nga awan. Kat no nagadot ti inted ko kan kwa na, edi naudi an napanak ijay. Abot mo't ngamin jay t-shirt na. Kun nagadupay ti mantyana. Jay pantalon na. Nagalutan pa'y ititali. Anya? Ay unay matain. Nangusaran na nga'y kadagiti baro abado nga inted ko kankwana. At dapay sapatos nga inted ko. Diyaka mo nakachinelas. Kan amaw, at dapay abot na jay chinelas na. Ay unay yain. Nakakaasin tilanganan o kasta. Ay namulong. Anya manan ayat ti kalkalkalim di ta kabinet ni tatang mau. Awan, adaya mo. Anya na tayong bulsab. Awan, hindi malagay. Ay, aguray ka. Ay, nangala ka manan itibado ni tatang mau. Kat no intad ni ading mo adib dagi jaya badbado. Awan tinalalak. Kita nyo, anay, awan. Ay, kat. Papanamanan. Basta, dapapanak. O, bibigyan. Ay, di ka lang makatal na dito'y balay. Dahil talagin inom tararamidam mulong. Bakit? Kinisayam ka di jay pensyon ko nga indulin ko ijay cabinet. Pensyon mo? Ay, saan mo? Apay ko makisayak. Katadamot kwartak ngayt ito dagiti anak ta. Ay kurang matan iti sangaribaw. Ay, isulakit diti inalan ni mulong. Iti nakita kidi kalman nga kalkalkal di ta kabinet mo. Ay, inalanan jay buas sangaribaw. Ay, isumot lagayam. Asaan man na nagaw-awid. Ay, inggatang naman iti arak. Ay, no sana badbado. Kas kada sapatos ti alaan na. Jay kwartam. Unay matanday jay nga anak ta. Ay na, imbag man tayo may kayo bimisita dito'y balay asa nga pamilya. Dave. Tatang. Bayan nyo dananang, kan bakat ko dya kusina. Taagluto da iti pagsasangwan tayo. Ay, barang agawid ita ni manong mo amulong. Isumat ka no ti mangus-usar kadagiti ited ko abado, kan sapatos, tatang. Ay, katno alaan nalatan iti nangikabilak. Saan yung amin nga ipalubos nga aramiden na dayta, tatang. Tadagijay nga inted ko, para kada kayo. Iduldulin ko nga raw. No ada resarbak, no ada papanak nga okasyon. Ay na, tatang. Anya langan ti maibagad dagiti karuba, no makita da a pisang-pisang ti baduyo. Ay,
Kasla kayo nakakaasi. Ay, kinapudno na. Kinisayan ni manong mo amulong ti pensyon kaw. Kinisayan na iti sangaribaw. Anya? Ay, nagturmatan anang aramid iti kasta, tatang. Nagkarong arod ni manong mo. Sakit iti ulo meh kaninanang yaw. Una, syakto mati sumaron no amapan mang pasyar kada tatang kananang. Saan tayong tumot ngamin ngagpapada iti bakantingal daw? Agliwak to Tapno ijayak to pa yun na maturong. Ay, problema datatang kananang ni manong mulong. Sigud mo't a problema day tatao. Idi pa'y balasa nga ngagigyanak iji balay kat kastanan. Ngam kimaro itan. No kaano alimakay? Isumot ti panagloko na. Mangibabain. Maala pa'y nga ta iti pamagbaga. Ay, imbag atajak na sangputan. Amangan, numadiswak. Alakay, kasarjay ka na kampintun umay asaba daw. Nasken amapanta, taimay da nagimbitar. Ay, mapanta. Kabagyan tayo nga road. Kat, ada pagbadam. Ay, ado tinted ni Dave abadaw. Nakadulain. No ada pa'y Jack mat inus-usar. Apay kumaamapukaw. Ay, di mo laam mo kat. No awan ta dito balay. Sumraklatan ni mulong iti silenta. Kat tila alalaan na. Ay, huwan nga road. Ay, pangidulingan nga tayo tinabati akwartak. Tapno saan na nga alain. Nasayaat mo ta nakikita tayo dito'y kasar ni insan ko. Ay katuan imay kami anak ko. Kababain mo't no saan kami nga agparang. Tatang, apay ngay akas na ti suotyo. Ah, Kas lakay mo't mapan makitangdan a makigapas. kuang amay. Jack matan mabirukan dagiti inted ni Dave abadaw. Kaya tiyo asawan, napukaw da? Ay, katnuin nala ni mulong. Badbadbado na numaminsan. Ay numaminsan mo't ila ko na. Tapno adala igatang na itiara. Ay, sakit a talaga ti ulo day ta amanong mulong. Uray, je pensyon kaw. Inala na. Ay, nakapigpig sa tao ngam sadot mat nga ang trabaho. Ay, sadot at talaga. Ay, wan, takawan na kami kanitatang yaw. Good. Kasano kayo ang makisala dito sa lunan ngay kat nagdaan mo day tabado yo tatang. Kababain ang makita da kayo dagiti kakabagyan tayo akas tati kausyo. Ay, mulong. Saan ka nga kalkal dita? Nay, agkalkalkala kaya. Awanan ti kwartak anabatay. Oh, hinggatang min kaninanang mo iti agas me. Ikanda man iti igatan ko iti sigarilyaw. Ay, sanda ka nga ikan. Ni, Nangip ipanam ka dagiti badok nga inted ni Dave. apay amok da kita. Ay, ininit mo ngay nala. Imbag kumaano in sublime. Ay, awan innalalak abado yaw. Ay, ita, umay ka man ang mangala. Panawang kay manlangain. Awan tumila maalak diti balay. Oh, Na. Ay, una yan. Imbis ko matulungan na kamay. Hanggang saan mat? Subran at talaga day jay amanong mulong. Jak tumat ngamin maranaan no mapanak di balay da. Apay numaranaam. Ay, kasaritak Ay na, di nantupay dengganda na ng kantatang. Si kantulaki dain. Ay, danugak Uray man pa inaunang siyak. Talaga nga dalat ta black sheep iti pamilya niya. Awan makunana. Ta pinagadalda ide iti kayat na akurso. Ngam, awan mo't inlapas na. Ta nakibarbarkada lang ti inararamid na. Imbag lakit din ta impas na kyo tinagadal kin ni Manang Nansay. Siyak, naglaklakwak iti ice king day. Kan pagiwarnak. Tapno makaurno nga iti pagadal ko. Inan anusak. Tapno at damalpas ko akurso.
Kat sumaya at tumag ti panagbiag ko. Ay, lakay. Manon nga aldaw asaan ang nagaw-awid ni Mulong. Ay, day, takat ita. Pagdandanagan na ta. Ay, nasurukan na makalawas sa sana nagaw-awid. Pangbirukan tangay manan kan kuana. Ay, day, Day, dinansay. Inaklukatan tiri daw. Nanang, apay, di yung pa'y nadamag? Ay, nadamag tiyan niya. Ay, umunag ka Ah, Ada ni tatang mo ijay kusina. Pagsarsaritaan mi nga ron ti may papankan ni Manong yu amulong. Tamakalawas na sana nagaw-awid. nanang, amuyo ka di? Birbirukan ka no ti pulis ni Manong. Apay. Anak ko. Apay, aday naramid da aya akalukuan. Adda ka no inuli da abalay. Ha? Isuda ka nung gayan dagiti akyat bahay gang. Agtaktakaw da ka dagiti babalay ijay ili. Ay unay mo't daytan nga impadamag mo, nansay. Ay, Bayan yun, abirukan dagiti pulis. Saan damot kat asumardang dagita? Aging ga saan da ida mabirukan? Ay una yan. May balod jay anak ta, lakay. Lakay, nabuyam jay news. Mamatikan iti impadamag ni Manang Nanse. Abirbirukan dagiti pulis ni Manong mo amulang. Nagpatinggan ti kalukwan na. Ado tinagsakit ti ulo na gapukan kwa na. Saan lang ngagpakpakita kanya tay report ko. Saan ko akanunungan ti mading aramid na. Uray pa'y kabsat ko. Ay, adda ka nun ni Mulong ijay pagbaludan, lakay. sino tinag ko na? Imawag itay ni Nansay. Ay, nasayaan mata. Tanatiliwdan. Intabisitaan. Katuna. Balunan ta iti kanan na. Kaasimat. Kan di mo man sangitan. Nakabasol lang arudain. Ay, uray pa'y nakabasol ni Mulong. Taanag ko lang tanay jay. Ay, sapay kuma. Taag na kamain. Dave, Nansay, nasaya tayo may binisita dito pagbaludan. Irwarda mo tin ha? Irwarda ka? Tapno agaramid ka manan iti kalukwan? Dito ka pa'y lang, tapno makapagpanunot ka. Ay, unay kayo makakabsat ko. Baybayan da mo igayam. Manong da ka? Ang saan mo mat naaramid day ta pagrabangam? Ay, no kasapulan da ka. Awan ka. Taad da ka iti ayan dagiti barkadam. Idi kagbalbaliw ang arudain. Nagbalbaliw ka. Ta dito'y pagbaludan, maipari ti bisyo, maipari ti sugal. Ken, awan matakaw mo ng anyaman abanag. Matakaw nga ibagbagam mo, Dave. Apay, dati naktakaw ko aya. Dagiti ngay bado ni tatang enten ko. Dagiti sapatos na. Oh, saan asikatin ang alala? Awan ni nararamid ko akasta. Di pensyon ni tatang. Inalam, tainggatang mo iti arak. Naminsan lang mo Ala, saan ka madanagan? Takanayon da kanto sa rungkaran diti pagbaludan. Ala, intande. Ay, didak panawan Ay, didak panawan! Tatang, adumanan da ito'y bado nga itad ko kada kayo. Usarumon da kita nga inaldaw lakay. Ay, katuna Di mo manan idulain, tatang. Ken, awan moten ni Mulong amang alak kadagita. Iswa tatang, di mo idulin. Kan ireserba dagiti napipintas, kan barbaro agamit mo. Para laeng iti okasyon. Usar nyo gitday. ay unan niya. Adda katag kasar aka aruba may. Ay mapanta, lakay.
Ay katuna. Adda baro abado kan sapatos ko nga usarek. Ipasikat ko mat kadagit ikaw kumpare. Ken karubak ti inted ni Dave nga anak ta. Na. Ay, di ka man agrungaab akas tamulong. Kasla saan ka, lalaki? Kasanaw? Di na mo parwaran nito pagbaludaan. Ay, nasken nga agnakom kan. Ay, apay. Di mo ay makita. Nagpintas ti bado ni tatang mo ita nga imay bimisita ka. Dito pagbaludan. Ken kita am to'y sapatos nga inted ni Dave. Ay na, bagbagay ka. Amo mulong anak ko. Di na mausar dagitoy no adda ka itiruar. Ta sigurado at akawam manan sa munto ilako. Wala nang ulito na yun. Ikaray. Ay, agbalbaliw kan. Puro arak ka, day. Ita, pulos asaan kan ang makaraman iti arak. Ay, kasta latibiyag anak ko. No nakabasol ka, nasken asong batam tinagbasulam. Ay, kat makaruwar kan tumatlaeng iso nga agan anos, kan agsingsingpet ka kumaditoy. Ay, di ka nagsangit. Naimas ti imbalon may kan kakaninanang mau. Kan dahito tilaglagi pam apagsasawa. Ako nana, di ka agaramid iti kalukwan, tapno di kan tumabalsan. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaa daw iti pagsasao ako nana. Di ka agaramid iti kalukwan, tapno di kan tumabalsan. Tampok dito'y programa tayo. Kastala tibiyag. Ay, no kaano mat nga ginimpake isumot nga daw may tuk-tuk di ka apartment. Istorbo. Nay, si kamot gaya man ang analin. Adda ka di ka asabali dito yung apartment mo. Agmay-may sa aklaang, umunag ka Di magasaklaeng. Amok ngamin nga agawid ka ije Pilipinas. Anya ka diday taawit mo nakasupot manang. Ipawit ko ken ka. Para kadagiti kakabagyak ije Mindanao. Ha? Mindanao? Nagadayumat manang. Ay, napunon dagiti maletak iti kumkumpormi. Apay, anya nga min dagita aya. Kat pawit matla dagiti daduma agagayam a Pilipina ditoy Sigurado nga, agbayad akon iti bagahik iti airport. Alwada ma, ang mga numapitpit dagiti pawit ka. Ay sos, agipawit kayo, kat delikado pa'y gayam. Awagan nakto no makadanon kan iti Pilipinas, wan. Ay maamwam tulat ta. I-post kun to. Ay, adda ballpen mo dita. Anom ti ballpen manang? Ballpen kan papel, iyalaan nakman. Isurat ko di ipaalak into nagsubli ka. Ha? Adda ipaalam? Wun. Agpaalak man iti sangagarra po na bugoong saluyot kan bulong ti aba. Anya? Kan mabalay nga agpaalak pa'y iti daing kan tuyo. Anya timbagan iti Tambilen? Damagan niyo pa'y laang, tatang. Nangag yung matitungtungan mi. Ada ka nun ijay airport ni Antem? Wen, aglugan ka nun iti eroplano yung madamdama. No kasta, rabia makasangpet ni Antem dito'y balay. Kat, ingangay nga ron. Tiba nyo nga'y, lininisa maon. Kababain kini Antem, masangpetan na narugit tiba nyo. Managdaldalos ni Antem abilay. Nakadanon akon talaga dito Pilipinas. Nagpudot lakat una yan ayan. Sa dino nga tayo ti pagluganak ama pa ni paradaan tibas. Ibagbagada mo't nga adukano dagiti mananggundaway at taxi driver dito ikat. Taxiyaw, ma'am.
Sir! Naksay! Asakat man day di Ilocano alak kay Oh my nagpupok God, tay di tulog ka. Nasingpot siguro day talakay mo tan. Agtaksi kayaw, ma'am. Ay, uwan ko matata. Ay, sa dino ti pangituludak kada kayaw. Ijay man terminal tibas nga agpa-probinsya. Mala, umay kayo, tay tulog kayo. Ay, di yung pa ibagkatan dagita maletak Agsarita tayo pa, inumano ti bayadak. Ay, 800 nga minti singir may, no agitulog kami di terminal, ma'am. Anya, 800. Ay, nagninan. Idinto ta syaklaang mo ti pasaheros yo. Kasta talaga, ma'am. Kan medyo adayo, ti papananta. Ay, nanginagayam. Mano aya ti kayat mo, ma'am. Uray limagasot ko malaang. Agpadpada tamat na Ilocano. Malangaron. Aglugan ka antay kargahon ti bagahin. Anya, kat ni tatangan. Adda ka nun ijidalan ni auntie. Damag kayo la adamag. Damdamagak talo mamisin dyan inadubok a karnit banyas. Kayat ka ni auntie day ta karne. Kitno day tati paborito mi di ubing kami pa'y. Jak tupay kayan. Ay sos, naimimas ngam karnit manok. Ha? Ni, urayan da kong nagiti barkadak ijirwar tatang. Ay. Saan ka apo mampanaw? Taurayin ta ni Antim Abelen. Mabayag pa ang makasangpit niya auntie. Kunan madganiti dalan. Kat no kaluglugan na pay lang. Kunak no asidagan. Sapay impapulot ko man ang tinluhutok asidaan na. Apay ngay, ma'am. Kasaan ka nagpasundaw dito'y airport? Saan ang tata? Taisumanan agastos. Ay, sa bagay Ay, sa dino itayin na pagilyan tinagapwa, ma'am. Hong Kong tata. Domestic helper ak ijay. Nasong bata ko, di sumaruno sa lutsud mo. Ay, namumlata, mati sumaruno ang damagay. Ay, nabanbanuga ka nagbiyahe. Awan pa'y turog ko, manipod idi kalman, tirabi. Ay, madlaw nga raod. Napuy-puyatan ka, ma'am. Mabalin ka di nga iturog ko pa'y biit, tata? Ay, uwan ma'am. Ringan naktulatan, inton makadanon tan iji terminal tibas. Ay, ma'am. Madam. Ma'am. Nakadanon tayo ka din iti terminal tibas? Saan pa? Nga magre-ring ti cellphone mo. Ha? Ayun. Di dala makaururay mo ta na makasangputak. Song batak man laangan. Hello? Hello, Auntie Belen. Kaya't nakakanwa ka sa rita ni Tatang. O sige, itod mo, ti telepono. Hello? Ayan mo ka din. Adak pailaang dito'y taxi. Umawagak to kada kayo, inton nakadano na kundita. Kasta ka di. Ayaw na. Tayo pagak iti tricycle driver amang sundukin ka, agsaganan. Wen, day tamot ti tungtungan, saan aya? Mapit lang Tayo pakitakin ka. Umanta malokong. Atoy. Dahito iti agur-uray asidam. Ha? Agur-uray asidaag. Awan mo timbagbagak nga ilutuandak Kitaan kami na. Jaran. Amo ka paboritom da ito Ha? Ano dayta? Adobo ang banyas. Banyas? Agsidsidaak ayamot iti banyas. Si kakit di man. 5 taon mo lang di ta Hong Kong. Nalipata mo ito paborito masidaan iti ubing tabay. Sa nga 10 atawon ko ije Hong Kong. Anya alima? Ayaw na niya. Nabayag kagaya man na sana nagawawit. O sige nga Rodan. Umawag ak tulaangan inton madamdama. Ay, adayo gayam at talaga ti terminal ti bus, tata. Ay, awan talaga nga dayaw. Iso, nagiti na dumabalik bayan. Di dala masyad kada kami at taxi driver. Baratan da pa iti bayad da. Di kagda nagtata, tanayunak iti sangagasot. Agyaman ak, ma'am. Andang amin sakit ni misis ko, cancer. Kastaya. O sige, tanayunak pa iti 50. Stage 4 pa ati cancer na.
Sige. Anayor kun asang ribo, tata. Ay, agyaman ak, ma'am. Man tinaanos nga UFW akasken ka. Di na kun bulaan, tata. Itad kon di sang ribo apagpletek kada kayo. Hello, Manang. Belen, jakmat lang maura yung jepos mo. Iso nga imawag ako na. Tadamagag no nakasangpet kan dita Pilipinas. Agpausak payla kuma. Nakapsot ngamin ti signal dito'y terminal ti bus. No kasta, nakadanon kan. Itay pa'y manang, ngam ururayak ti biyahe di sumaruno abas. Basta di mo liplipatan di pauit ko amapan ije Mindanao Wen, amok. Mindanao, ti papanan na. Ayun gayam. Jak samot na itadkan ka di insurat ko nga ala uminto nagawid ka. Ne, jak samot na alang agpayso, manang. Ay sus ko na kun ka. Ibagaklaan. Mga laka iti sa nga garapo na buguaw. Daing, kantuyo asagay sa akilo. Ay na, agat tuyo kan daing akton makasubli di tamanang. Sagay sa laeng met akilo ti daing kantuyo. Kat no nagado kayo nagpaalay ti sagay sa akilo iti daing kantuyo. Di isuntulaang ang tilinaon ti bagahek ngagsuble. Ay katkas tala ti biyag abilain. Iso nga anos ka, tas ika nga ron tinagawid dita Pilipinas. Ay, anya pa'y ngarod ngay, manang. Auntie Belen, namisda ka. Ay na, talaga gayam abalasang kan, ana. Nagbasit ka laeng, idadak dito'y Pilipinas. Ada pa yan boyfriend ko, auntie. Ngamdi mo ibagbaga ka ni tatang tako nga. Anya? Nangag ko dyan bagam. Matagaya man boyfriend mo. Di mat ibaw bawal ko maki-boyfriend ka. Kita ni Auntie Mabelen, nag-abroad, napakita na balasang. Diyak kaya ti maitulad kan kwa na, tatang. Naiyunag mo ka di amin ng dagiti maletak. Ay, uwan, auntie. Mabalin ayamot saan? 5 amin dagi jay, 5? 1, apay. Mano aya di binagkat mo? 4. Ha? Bilangan manan man. Sakman lang ti mapan mang bilang. Ala, auntie. 4 talaga di malita yun. Kasano ang napasamak na ita? Ay sos, 4 mata talaga. Makita yun? Anya? Apay ngay, napanan nga rudon nga di may sa bagahek. Ay, friend, nangipanam di may sa. Pasak ti pabasulam. Inyo nagmilaang matkiniana, di imbabati konduktor, itibasa nagluganam. Nakaibatsak nga rudon nga, ijay may sa bagahek. Ijay nga tataksi, wano ijay bus. Ay, kitaag man, noan niya di mapukpukaw a bagahek. Samot ang tilpi, Jay. Tatang, ada pa panan mi kadang giti barkada. Ay, saan ka pumanaw? Itay pa nga pag sinsinjak dito ilpi, Jay. Saan matan nga umapoy? Kasano nga umapoy? Naibos nga ruti kargana. Naibos? Idi pa'y kalman Nagangar kayo ngamin iti karni ti banyas. Ngamdimot nga rod kayat ni Auntie Belen. Ay, ingka man siripan ni Antim no nakaturog. Nakaturog. Napuyat ka no. Ingka tumawat iti paggatang iti LPJ. Siyak pa'y lang matibaon nyo. Ingkan taglutok iti pangaldawan. Narasem! Auntie Belen. Auntie. Dumaw-dawat ni tatang iti paggatang ka no iti LPJ. Naibos ti pagluto yo. Awan ka nan tayo, no saan makaluto ni tatang, kaputa awan LPJ. Sagmamano ayati LPG. Nay, nagapo mi friend. Ay, kita man nakabagkatak iti LPJ. Unan niya. Ay, simbangpat gaya man ni manang mo abilain. Wan manong, si Mangpat iti rabi Agpainom ka nga rudan Awan mat kwarta kita. Si kakit dimat. Itapay ang maawanan ka. Kat kasangsangpat ni manang mo. Dumawat ka kangwana. Ay, wanan niya. Sige, iawit ko pa dito yung LPJ. Agsubliak to.
Kat addan to awit mong arak ah. Auntie, Hmm, Auntie Belen, apay aya. ikandak man iti kwartayo. Namuan nga min dagiti barkada kasip mangput kayo. Agpalpalibre da kanyak. Ilibre kano ida iti milk tea. Ay, only in the Pilipinas at talaga. Manote ka sa pulam. Oray 2,000 laeng, auntie. Ha? Manang Bilen. Apay aya. Kundi sit-sit ka dita. Anya aya ti sirsiripom dita yan tiri daw. Nakariig ka gaya man, Manang. Itaypay. Kapanpanaw ngamin ni Ana. Di mawat iti kwarta. Apay, anya ti ibagam. Ikanak naman titi kwarta, Manang. Kan-kanjawan da kami nagiti ko kumpadre. Agpainumak ka no, tas imangpat ka. Hay, biag ti OFW aya. Sagmamano aya ti arak itan. Ikanaklatan iti limagasawt. Mabit lang. Aday tate limagasot. Ay na, thank you, Manang Bilen. Wun, alain kang, istorbo ka iti panaginanak. Ay, huwag kaya, Manang. Mabalin pulutanin milangin jay karni ti banyas ngayon lutok. Sige, pulutanan yun. Agsidsidaak ayamot iti karni ti banyas. Kaya tiyo asawan, auntie. Di mapukpukaw ang maleta yo. Isutin lang ikargaan nyo ti amin ang pasarabo yo. Wen adda amin ijay dagiti tsokolate, kaskada kinde, kan anya pa idita. Nagnerbyos sa auntie. Ay, sapay ko mata isubli, di nakaala. Ha? Auntie, data cellphone nyo. Tanda umawawag. Mabit lang kasong batak. Hello? Hello, ma'am. Sino da ito'y? Siya driver na nagluganan. At nabati amalita, ma'am. Jak nakita, sir sa Ligi si Titugaw. Ay, naimbag ata, numero ti silpo na nakasurat iti malita, ma'am. Ay na, agyaman tata. Kunak no na po kawan, kat saanan nagsublipay. Ay, mapagpiaran, no mapagtal ka na ka driver, ma'am. Ay na, agyaman tata. Takas kada kayo ang mapagtalkan a driver, tinatumpo nga ka nagluganan. Sana bale, taumayumot isubli day tamaleta. Ikan kayon to, itigunggo na. Ditan gagayam, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw, iti pagsasao, ako nana, ti mapagpiaran, nasaya at apagtuladan. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag! Bakit? Naluknang ka din, Gisida, na karni ti manok. Si Kamot, di ka lang nakapilin iti tiniliw mo ang manok. Nagtangkan mo ti karni da ito kawitan. Makapili akpay aya, kat amummet, manok ti karuba tayo da ita. Tinukmak lang itali, mabas iti sangwanak. Nagrigat nga angeran. Malumton inton mangan tayo. Mabisi na kung kay. Ayun gayam, naibus tilaya kan marunggay. Ay, anya ramraman na ngayon da ita, no saan mo alayaan? Di ingkag pirok itilaya. Di mo kunan nga subli akmanan ija ayan ti karuba. No sa dino ti ayan atilaya kan marunggay, di iso ti papanam akaruba. Lakay, ingka mang kitaan, no asino jay tataulan ti aso ijerwar. Kat mo taul mo't ataul day jay nga aso. Kada lumabas, taulan na. Ingka nga rod kitaan, taagreklamon tumanan dagiti tattao, abaybay ang tayo day taaso tayo. Agkama ngamin kadagiti aglabas. Sige, nakitaan. Yakat naminin day tanga aso na ya. Ay, imbis ang makain anak kumamot ti tao. Ay, Brunei! Ay, ni mat pari Mario day jay tataulan na. Hey, Brownie! Pare Mario! Paray. Ne. Apa nga pare?
tinukol mo matanday ta sa nga ti marunggay. Ay una yan. Intaraynan. Ay, ni pare Mario, ti tataulan ti asaw. Agal-alang amin iti marunggay. Ay sus, nagpakada kumaatap no na itali jay aso. Tamangan no kagatin na ni pare Mario. Kasaritak ko mga road. Ang amin din nakita nakita. Iso aday jay. Intaray na ti tinukol na asa nga ti marunggay. Binutbutong mun sa mga amin. Apay kumangay abut-but nga Jack mat iparit nga agala dagiti kaaroba iti marunggay. Ngam ipakada da kumamat tapno maitali ni Brownie. Ay, sayang dyan natukol ang marunggay. Bayamon bagay. Barang imulan ni pare Mario. Katsaanan nga umay mangala dito'y balay. Sabagay matkit di Sapay ko mga rod taimula na dyan sa nga ti marunggay ang tinukol na. Ne, nagadumot nanday ta inalam ang marunggay lakay. May saasa nga? Intaray ko na ito, nakita nak ni pare Toryo. Kat, apay ko mano nakita na ka? Ay kaya sigurado nga agungot Para marunggay laang agungutan. Anya, para marunggay lang. Tinukol ko pa inay tay may saasanga na. Nagparutak pa itilaya. Anya? Ijay pa'y tinangalaam itilaya? Kinadamo mula ni bakit na. Dandanin maangar dyan lut-lutok akar ni ti manok. Di mo istoryahan iti kaaroba ang manok ti sidata Taapay manan. Kino manok pa ni pare Toryo na jay. Anya? Puunay kan? Nagapumot gayam kadakwada da ito si daan tayo. Kasano numaamwanda? Isungaro dadi kag tagtagaray. Kasino nga ta tinangparot kadagito yung ulak alaya. Sapay nagado ti pinarot na. Adda pa'y tugot ti saka dito. Ay, ason! Dumawatak man itilayam. Ay wala nana. Mangparot kayo laang. Numano ti kasapulan niyo. Ay, may salaang. Pangrekadok laang iti sidaan. Megan nila kay ko. Sige nana. Mangala kayo ratan. Jak iparit taadumot. Jak lakayat dagiti daduma akaaruba. Tabas tagala dalatan adidaman lagpakada. Ay, adaya na nga lakadagiti mulam. Adda nga rod nana. Kitain nyo. Naglalawa at tugot ti saka. Wan nga paisaw. Ay, akin dapan ngay kadagita. Ti pakadanagak nana. Numaira na nakabulos di aso may. Ang mga nukagatin na ida. Ay nagrigat ti makabasbasol. Ay, wan Sika nga akin aso ti mangipaagas. Wano mangipa-injeksyon iti kinagat ti aso. Talaga anana. Iso ati kayat ko laang. Ipakadada-kada kami no umay daagala. Ay, wan Ay, wan gayam. Di mo ibagbaga Idi na minsan nga aldaw. Nakitak mo't ni Mario ngay may nangalay ti marunggayaw. Huwag nga rod nana. Tinukol na pa'y gidakkel asangana. Amangan no isukit din tinang parot itilayayaw. Ha? Ay, pindaan nan samot amin na nakaaruba. Apagalaan iti komporme. Anya nga tapay ti kayat da nga alaon dito'y balay may. Aladan nyo ngamin Tapno saan da basta-basta makaunag dito'y arubayan nyo. Sige nana. Ibagak man ngagpayso day takin nila kay ikaw. Ay, maruam da kita akaaruba. Basta dalatan sumrek iti solar ti kaaruba da. Tapno agala da iti kayat da nga alaan. Lakay, nimot turyo akaaruba day ta lumabas. Apay? Kasla da birbirukan na. Kaya baya ma, di mo ipadlaw akit kitaam. Pare Mario, nakitam dyan manok ko akawitan. Apay ko makita? Amangan ngamin nulim mabas dito'y balayaw. Ay, kwa. Awan nakit-kita kakawitan alim mablabas dito'y balay may pare. Ay, kasta ka day. Sige nga Rod,
Labsan kayo pa dito. Tayo nakman birukan. Nya, makitam? Diyos to dya ko na, abirbirukan nan di kawitan da na pukaw. Sinong batak, mate? Adapay ka nabati akar ni na di kawitan, bakit? Adapay ulo kan payakot. Kan adapay tay karay kay na. Ay, kumeta. Malangarot. Hindi naman nagkilaban. Medyo mabisina ko na. Awan na talaga, bagat. Jack, mabirukan tayo kawitan tayo. Binirok mo, hindi ta kaaruba. Pinindak amin akaruba. Awan latta. Awan nga rudan Sindada siguro. Anya kat dagitan akaruban aya. Agaramid kan sa iti alad to'y arubayan lakay. Ayun nga peso niya. Sige, tagarami da. Ay, da kayon samot kanila kay mo. Ti pagsususpitsaan dagiti agasawa at turyaw, ang mga alay ti mula da. Anya, da kami. Di dala nagbainan. Apay ko maapagsuspitsaan da kami kat inosente kami. Ay, talaga saan na kayo tinapan nagalay ti mula da? Saan? Apay ko maamapan kami agala kat amumimot abasol ti agala iti saan mo akukwa. Saan kayo ang nagalala iti mula da? Alaya? Manumot laangan nga iti laya di ta kantina. Sagli 5 pesos. Mapan kami la gumatangan awan layame. Ay, kat marunggay-ngay. Ay nanana, amom aya ngagsidsida kami iti marunggay. Aya? Saan man ngagpabasol dagiti nga agasawa? Ay, kat no kunada nga agaramid da iti alad jay balay da. No agaramid da. Agaramid da laeng. Agaramid kamin tumeng. Tata, mangpukanak man iti kawayan amulam. Ay katuna, agala kalaeng. Adu matimulak akawayan. Ay, aduam aya. Kuha tata. Agaramid akman iti alad. Ay nasayaan mo agaramid ka iti alad. Tanay, adong dagiti kaaruba. Basta adalatan sumrak iti arubayan. Katagala da iti kayat dang alaen. Ay, wan nga ron tata. Da ito'y bayog akawayan ti alaem. Tanalaglag da. Ay, sige, tata. Ay, nadabag mo ka din ti istorya da dito'y lugar tayaw. Ne, anya ngay day tata. Ni Mario akarubab, ti suspit sa dagiti tattao, nga takaw ka dagiti dingwad. Ne, nagkuna tata. Ay, ano ti bang ibagbaga? Ngay suda ti agtakaw ka dagiti dingwad. Ne, nagkuna tata. Ay, ano ti bang ibagbaga? Ay, ibag nga ron tasaan da kayo at tinakawan. Ay, kinapudno na tata. Mapukpukaw di manok mi akawitan. Birbiro ka karod. Dinamag ko ni pare Mariaw. Nagungatkit din. Ay, marwamdan. Adaw tinatakawan iti manok. Ay, nagmalas mo ten. Tada kami pa iti karubada. Isu sige. Aladam ti balayaw. Lakay, kita mo? Inunaan na ka ni Paritor yung agaramid iti alad. Aywan. Makitam? Ay, plan wag pa lang mararamidanan. Di agaramid kamutan iti alad tayo. Alangan matakawayan ti aramid ng alad. Ay saan Ibaganan to, agtutulad ka. Ay, inak to man nagkita iti aramidak nga alad, bakit? Sige lang kay, anusam ti agaramid iti alad tayo. Dandanin malpas, bakit? Ay na, iaramidam mo't iti ritaw na. Ay, katun Katno kayat mo, di automatic ti aramidag. Magtanda ka man. Kawayan lang, aramidam nga automatay. Ala, ingka nga rodan gumatang iti meriendak tanay, itayak pa'y amabising. Ayuang gayam.
Di ta kanti nagayam ti papanak. Nalipatak mo ton. Apay, sa dino ti papanam. Di ta kanti na, nana. Ay, napintas di aramiden nila kay mo nga alad di arubayan nyo Kawayan lang, nana. Ang bayat, ti panda kaaramid na. Sigurado asaanan ang makaunag ni Mario amang alay ti kumpormay. Nana. Ay, ni. Anya jar aramiden ni pare Mario, nana. Ay, agar aramid mo ay ti alad na. Agtutulad. Bye-bye, ama. Ay, asino nga'y matimayat asumber ki arubayan da. Kat awan mo't pulos mulmula da natang. Kan awan pa'y tarakan da. Baybayan yun, nana. Sige, labsang kayo pa. O bakit? Hindi ti pa nagkunam iti inaramid kong alad. Mayat. Anya mo't day ta inaramid mo, Mario. Kasla pagsungrod mo't nagita kayo na. Apa iti kayat mo kawayan? Di ba ganito ni pare Toryo at tultuladak ida? Mayat da ito itaurig. Napan mong samot la pinidpidot dagita kayo. Ay nan, nagado iji bantay. Di mo pa inurnos. Basta intogkel mo lat taditan. Basta dama ko na nga alad. Ayusin. Nalawag ita kanya kon bakad. Mapagsisilpo kung dagiti paspasamak. Anya ti kayat masawan? May sala ang atao tinang takaw je kawitan ta, kan je nangala iti laya, kan marunggay. Asino ti suspetsam? Day je Mario. Day tamot ti bagbaga dagiti kaaruba lakay. Nagaramid pa'y mat iti alad, akaslad da matakaw iti balayda. Kasta nga ro dagiti adda aramid da amaday. Kabuteng dati bukod da nga aniniwan. Padasak man mat atakawan ida. Na, anya ngay kumatimatakaw mo kadakwada. Awan matarakan nun numula da. Ay una niya. Sige, agluto kan, bakit? Ken maditi pampanunutom lakay. Kasanong agluto ak ngay kat awan mat pagsungrod ka. Mapanak pa'y la kumamangayo di tabantay. Ay, eksakto bakit? Saan kayon amapan mangayo? Agrelax ka langin dito'y balay. Ta isang pat ko ti pangsungrod mo. Ay na. Nagmayatan na pagsungrod da gito'y naalak. Nag-atidog akayaw. Nabilag apirme. Yawid kon. Partakak. Tamangan no sumangpat da pare Mario. Addan pang sungrod mo, bakit? Umayan ti sungrod. Ay na, aldawon lakay. Awan mo't lat pagluganan tan at tricycle nga gawid. Ungar, mabis-bisi na kon. Unak mo't ngamin kan ka narigat ti agudong no aldaw iti palengke. Kan narigat ti aglugan. Ado ti pasaheros. Itaya ko'y apara. Awan na. Labsan na tadagita tricycle tadamot itulod da pasaheros. Sapay nalipatak pa nga inlak diri daw ti balay. Tanag mo na ya. Kaya dami alad tayo. Jay alad nga inaramid mo. Gunggunam laang basit na tumban. Ay nalakay, nagrurubrob da ito'y kinayo mapagsungrog. Napagburak na adagos da ito'y lulutwak abins. Kat balatong matisidaan tayo intong bigat bakit? Pagangren na manang. Kakaisuna nagaduti kayo apagsungrod mo. Apay, nangalaam kadagita asungraw. Lakay, ayan nan ngay dagiti alad nga inaramid mo. Ayun, apay ngawan mo tinagbatay. Ay, asino nga tati nangala? Tinakaw da nga tan-a? Ay, agalwad dyan nagtakaw. Hay! Asino tinagtakaw iti alad nga inaramid ko? Saan kang agpukpukaw, kababain? Ay, nagdidim ng rantaw, no kosta tiramid yaw. Ay, Mario! Apay ka ding agpupukaw ka. Anya ti problema? Tinakaw na kid tinaramid ko nga alad dito'y balay may, tata. Ay, daytan ti kunkunak. Anya kunam, tata? Saan mo nga aramiden? Ti saan mo akayat nga aramiden dakan ka?
Adayamot inararamig ka? Ay, kat no nagalala ka iti manok ti kaaruba. Uwan mo't nagpaisula kay. Agtal na ka, mamay. Ay, nagala ka iti mula dagiti kaaruba. Asaan ka nagpakada? Ay, nay, awang kasta nga ramig ka. Adala kay. Ha? Diyangay mo't marunggay da pari turyo at tinukul mo pa iti dakil asangana. Agtal na ka kunak, nay. Ay, kasta latibiyang mariaw. Marik na mat ita, tirik na ti matakawan. Iti nagrigatan. Nagrigatan ti sabali. Ingkakatlaklakaan nga alain. Ditan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. San mo nga aramiden, ti san mo akayat nga aramiden daken ka. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag! Kit ita! Adto'y ti pakasaritaan, anaadaw iti pagsasao ako nana. Dumteng tinaimbag agasat, iti tao anasayaat. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag! Ay, hawanan bayaw. Ay, di akong makapagtalo nita. Tapay mait bayaw. Awan nga Mindanao. Saan matamangiranod iti Danawm di baknang akarubam. Aguray ka man bayaw. Tao minum tamampay dito'y basay. Ay na. Mayat at talaga to'y naramid mo abasi bayaw. Makaulaw mo't basit Talaga nga inyur-uray ko day takan kabayaw. Kastaya. Agad uminom ka nga ron mat Ay katuna. Ay na. Ay mayat Ayon nga yung bayaw. Sublian taman tay pagsarsaritaan ta itay. Amom, saan la si kati apektadaw iti kinawan ti Danawm? Uray sak. Amin tayo aman nalon, dito'y purok unaw. Una, nga mas apektado bayaw. Amhom, nguanya ti mapasamak iti biyag may, no sana ka makapagtalon iti atawan. Hanya nga iti mapasamak bayaw. Kita tayo mustraken ka. Kita na kunak bayaw. Kitkitain ka. Manipod dito'y ngataw. Bumaba ti kabibiyag may. Blang! Kasta ti mapasamak. Kasla man la pirmi abimagsaken, bayaw. Karo ati kabibiyag may. Kastoy mati mapasamak. Kita ma. Psi! Boom! Kunana, bayaw. Tatang! Uncle! Sumipungitan! Gusto ka no daytan, apa naging inom yung itibasay? Ayun gaya mo. Santa mo na nasiputan. Rumabi igaya mong bayaw. Nagawid akaon. Nagawid kan. Saan pa analpas ti istoryata? Nagawid akon bayaw. Isa pa'y nakapsot ti baterya to'y flashlight kaw. Agistoryatan tumanay nintun maminsan nga kita ta. Anya ti sidaan tayo alot-lutuan bakait. Ay dinengdeng akarabasa ken marunggay. Ay, awan lasagpaw na nga oray intuno abangos lakuma. Ay, awan igatang ko. Ay, kunakun kait. Ad-adang agregat ti panagbiag tayaw. No saan tayo ang makapagtalon? Ay! Pshhh! Boom! Ay! Una na! Ay! Ay, anya mo day tanga ibagbagamon, alaklakayan. Ay, kasta ti pagbanagan tayo! Ay, saan aya Brong! Whoosh! Kunana! Ay, sabali matanday tanga ibagbagam Pshhh! Boom! Una na laeng. Surwan naktumag ngamin. Brong! Kastsaya. Ay. Anya aramidin nyo dito kusina, nanang, tatang. Ay, ninanang mo man. Di nakit din patpatyan. Ay, si kakit di Sa balit ibagbagam. Anya dagita. Pshhh! Pung!
Kan brrrr! Ngay pagbagayo! Ay, mangan tayo kit din. Ala, Susan, isagana mo dyan lamisaan, tamangan tayo. Aw, kita man bayaw day tatalon ka. Nagangon dagiti mula kapagay. Ay, nakarumat kaya yung tipik to titikag dito'y talon mo bayaw. Kunakbet kan ka. Pulos ngawan danaw. Ay, nungay mapantaka sa rita ni Sir. Di nakagatang day tadaga, tay bingayan na ta itidanaw. Bayaw, nagadaw tinakaibaga kanyak, asaan an nasaya at ti ugali na day ta abak nang, an nakagatang iti day ta adaga. Kastaya, Wayne, sumungsungad ka kanupay laeng iti arubayan na. Sumabat kan dagiti nagdadakkel nga asaw. ay unay matay. Wayne, bayaw, ngal-ngalin da ka ah. Kunada. Ay, nagadumatan nga aw daytan. Ay, katno ko naman nagdadakkel nga aso ti sumabat kan ka. Ay, Uray mula imonstramot dito yung rupak dagiti ramay mau. Kasla kaya't nakakaramutan bayaw. Ay, ang bayaw. Bisita mat nga minjay talon ko ah. Tapno makitam ti epekto titikag iti talon kaw. Ay, apay nga ay, Susan. Awan mo't langan ni tatang mo. Aldawan. Apay, saan nga umay mangal daw? Nabsugpay siguro nanang. Ay, imbag kumaan no nagbalon. Bayan yun, agawid tulat ta inton mabisain. Basta kaluban nyo latan day tanabati ang sidaan di talamisaang. Ay, kalungan ti pusa. Saan tayo matkat apo sa di agkalkalong dito'y balay? Pusa da di takaaruba. Awan sa. Tay di na si putak ang nagkalong. Kat binarsak ko iti chinilas. Meow! Una naman. O, kitaan nyo. Jay nga meow ni muning tayo dito'y balay kat meow. Kas nalaang, kas laman nagbabain. When nga raw, siksay jay pusa tayo. ay, masiputak lang da dya apo sa tikaruba. Basibasag. Ay, patayabak to'y chinilas ko. Uray dumano ni jay balay, takin pusa. Idi mayak dito'y talon mo'y di na minsan. Adamang manggag ko nga ayos ti danom. Ita, awan matin bayaw. Natyanan nga ruden di agay ayos adanom bayaw. Tanay, agbatak pa yung dagiti daga. Kita ma. Ay, wan. Unay matin bayaw. Ay, anya ngay ti maapit ko no kastoy laeng. Ay, awanin ah. Ay, agasag. Ide, adagay ayos adanom amangag mo dito'y talon ko. Angam ita, ay awanan mangag mau. Ay, Kasano tayon ngay bayaw? Kasano tayo makapagtalon manay? mapantang harod ka sa rita dyan nakagatang iti daga. Nakabutbutang nga ron ti mapanijay bayaw. Ay, katiturturtan bayaw. Makamuditan. Apay nga itaka lang anagawid, lakay. Iso nga ron amang mga nakaw na. Tama bisinak anang bisita iti talon may kanibayaw. Kat, nalipatam ti may nangal daw. Ay, plano mi amapan makisarita iti nakagatang iti daga. Ay di nangarod kayat amang ibingay iti danom di ta irigasyon asakupan ti dagana. Ay apay-pay lang amapan nyo kasarita. Kat barang maasyan kada kami Ay na, awan kanot asi day jay abak nang. Ay, ayan ni Susan. Ay napan naman kanu binisita jay gayom na. Ken napan naglako kadagiti ilaklako na. Kape, kas kada tsa. Ay, sapay ko tamakala ko.
Tanday gatang iti kanan tayaw. Ay sapay kumaa. Tanay, awanan bagas tayo. Nagpiit man ang nakaipatakder iti balay na day tabak ng anak kagatang iti daga dito'y purok tayo. Kat syempre ado ti kwarta ka na. Anya ayat ti itsura day tabak nang. Jak pa'y mat nakit-kita. Tadalahang di tao nagtimansyon na. Kunada mo't anaungot ka no. Isong mo ti damag. Tas saan na akayat nga ipingayan iti danom dagiti mannalon. Day tangarod ti dakkel aparikot ni tatang ko. Saanen ang makapagtalon gapo iti kinaawan ti danom. Susan, ison samot day jajibak nang. Kitaam o. Ha? Jay magmag na di ta arubayan na. Iso day ta. Medyo lumakay magayap ang. Ay, alang, awan pa'y naglakwak si ka. Kat isursur mo dagiti talako. Una, saan ang mabalin nga agawi dak nga awan pulos naglakwak? Apa yan saan? Anya kumati maaramidam, no awan gumatang. Ay, kwagayam, mapantalakwan na itaabak ng alakay. Anya ti makunam. Anya? Kano ibagbagada na istrikto kan naungat? Agungat kit din ka data, kat nagpipintas ta. Sa bagay. Nungay na anos, kat gulpien na, dagita lakom. Una, kanungay gumatang pa'y di asawa na, kan anak na, kan pati apo ko na. O, Ay, nagswerte ka nga, no kasta. o sige, intan, kaduan na kun. Sika ati umunag, agbati ak itirwar. Wun, basta kaduan naklaang. Susan, agawitan. Nagdadaktul magkayam nga aso ti simabat ka data. Nakabutbutang. Imbaglakid din ta nakarikap ti nakalagit da. Nasken ama kalako ang itang. Awan bagas mi. Ay sus, rimwar jay lakay. Kitni, inabog na dagiti aso na nga agtataol. Basta dituyak la ang luwar. Naimbag amalam mo, sir. Siyak ni Susan. Ay, agawitan. Maditi pa nang kita na kun ka. Kas lang umar-ngar-ngar alyon. Katal na ka. Tawan bagas mi kunak lang arudong. Ay, Sir, siyak ni Susan. Juan, sika ni Susan. Umunig kayo. Umunod ta ka no. Pakpakawan. Agpatyak di dirwa. Ay na, nagdakkel at talaga ti balay na. Talaga abak nang. Agtugaw ka, Susan. Kat ipalawag mo kaniyak. Luan niya dagita lakom. Agyaman ak, sir. Ramon latan tiyawag mo kaniyak. Dagta akat numabalin. Ramon gayam tinagan nyo. Aping agmay-may sa kayong agigan dito'y balay yu ang nagdakkel. Asino ko mati sa balya kaduwag. Kat single akpay met. Ha? Single ka pa'y, sir? Ay, Ramon? Agbirbiro ka kitagbalin asawag. At nakadi mairekomendam kanya. Diyan ko makaskan ka kapintas. Manuamin ti balor day talakom. Tabayad ako na dagos. Umawawat ka kadi iti cheque wano cash. Kwa kuma. Kasmeten, sir. Taigatang ko iti bagas mi. Ay na. Denggam lakay. Denggam tinapasamak ka ni Susan ita. Hay. Sige, Susan. Istoryaem ka ni tatang mo tinapasamak. Istorya manang. Irugim. Ay na, nagmayat adenggan ka ita. Nagatidugan nga no irugik manahon nanang. Basta nalakok amin jay lakok. Kat jay bak ng alakay tinanggulpi. Jay bak nang. Lakay kunam.
Good. Lakay mo't talaga, tatang. Saan naungat? Naungat laang jero pa na. Apay, anyaya tilangan na. Naungat nga ron. Damagumpay laang mat. Kasla kontrabida siguro iti pelikula. Wano, kasla al-alya. Ay, talaga asaan ka amakaw, awat alakay. Naungat, saan anak kabutbuteng. Denggeman anaimbag ti istoryakan ka si ka Mario. Saan anaunget jay baknang apagbutbut nganta? Bayaw? Saan matkano kuna ni Susan? Jero panala ang tinaunget. Hanggang nasingpat matkano. Ken Ramon kano tinagan na. Nagsimple meten tinagan na. Aw, anya nga bayaw. Mapantama kay Sarita. Ay katuan Ano ka nung agpaiso tinagdadakal nga aso na? Hanggang sana problema dayta. Kaano ta amapan bayaw? Si Kaman bayaw. Agsaukan bayaw. Rugyamon ti agistorya. Ta nakasango kadatan ni Sir. Diyak nga rod amo timang ruge. Naglaing ka nga agistorya no duduat. Ita, di ka makasaon. Sir. Umay kami kumamakitungtungkan ka. Apay nga ya sa bali titurong dagita matam. Ijay matawa. Sumango ka kaniyak tasak nga rod ti kasarsaritam. Ay wunan niya. Ituloy mo ti agsao. Tadenggan ka. Numabalin ko sir. Ibingayan na kami iti danom iti irigasyon. Di pagbalinan may no saan kami makatalaw na. Aniya? Sir, di kaya't asawa ni bayaw ko. Di mapasama ka na kami? No saan na kami nga ikan iti danom? Saan kayo maawatan? Anya dagita apsyo? Bayaw. Ipalawag mo ngamin analaing Apay, nagrigat aya maawatan diyang bagata. Naglawag mati ko na. Di kaya't yu asawan. Piyong. Kasday? Wen sir. Kasta talaga ti kayat mi asawain. Bayaw. Kasta ayat iturong di magbagata. Boom! Brong! Brang! Nay. Anya da ito yun na mapaspasama. Bagay, nakasarita min jebak ng akaaruba. Kahit anya nga'y tinagsasaritaan niyo? Ay na, mayatan ibingayan na tayo iti danom. Ay, nagmayatan no kasta. Puno dya imbaga ni Susan. Nasingpat day dya abak nang. Dya laang ropa na tinaunget. Ay, naamiris na siguro dya pagsasao ako nana. Dumteng tinaimbag agasat, iti tao anasayaan. Ay, punaw bakit? Nanang, tatang, lumwarak ita arabi Ay, sa dino te papanam, Susan ka inay, rabiin. Kan apay anak kasukat ka? Nakabangbanglo ka pa'y. Adda date ko, tatang, nanang. Agayat kan? Asinaw? Dayjay agur-uray ijay ruwar. Nalabaga ako, tse. Nakaparking di tarwar. Kasla jay kotse nakitak nakaparking ijay paraangan ni Ramon. Iso day tatang. Apay nga agdate kayaw.
Si kamot alaklakayan. Anya kumangay ti rason no apay nga ide ti baro ti balasang. Siyempre, agin naramda. Ay, isumat lagayam. Nga imanugot adagos ni Ramon. Amang ibingay iti danom. Tagar-armat gayam. Ken ka, Susan. Apay aya, tatang. Ay, narigat anak anang kumbinsir kan kuana. Ay, Kastala ti biyag, tatang. O ala, inako. Ala, saan kayo nga agpakarabi unay anak ko? Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritan tayo ita. Ana adaw, iti pagsasao, ako nana. Dumteng, tinaimbag, agasat, iti tao, anasayaat. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag!